yo kutangaza wagaruka muka wagenda uri umuntu musya wagenda uri umurokore tugambire uburokore ubwo kwabshangire ranga iki yakorera amagaraga na kugira ngo nkajunwa ndi umwirwara hato bizoberiye biro bishato bunajunwa bakabarga kunsibura nataha nagaruka wito nshara arambira nagarukayo nagenda nahikayo nayete isa nashemeze vi namusibura umusheje aho nabenyine awaburize nawe myaka mushanju nekitweka okoroko kanitwetamara tumweta maraya manonga mbwe nkora hore nagambe cyo takati namusibura naguma narhanga tukaba twino mwana w'umishiki konka namusibura naguma narhanga wanje kurge 2011 naguma nawe rahanga wanje rahanga manyatafu naguma nawe abana ebintu byahweireho ntakine sente ntakinente konka naguma narhanga rahanga yaguma nanyegeso kunsheme kwete isa no kunsheme kutwaza nko nagenzere ntyo nkajunwa kuri yo kwezi kwa kashatu okwezi kwa munana nekeza kusimuka wabo musimbuki rahanga yangira ati nyabura wo wajunwa junwa kandi nanye nkabangambira rahanga tkorarebe ntarukubasa kujunwa totankiriza nkakora yenkaragayo mbwena rahanga kangambira okurokoka kuyahizajya to koraze kubasa kurokoka simuka uzombu simuki nkaba nkundisho cye nkaba ngire kishoke cyanye nkaba ntegesaho mutawona manyanya nkaba ntakubasa kutegesa mucyaro ningira ntituba kumbasa ntomuntu gwanyu baza kugushisha ubu ntategire kishoke cye kukitereza nkaba nkora ishoke kaba ni bweno kanoye kunda munonga kandi ubunye kunda mayatingira bingira konka sente zinatunga uzitomuri yebyo kandi ubumanya ezinabe nindeba ninya ezinabe nguzirita kandi nyenda kugura motoka kwevuga zafire zahwiriho konka nabumanya ko najundwe naba abanyibire nkabasasara nabihaye mshango nagergaho nabergaho rahanga yakunda kungerera imbabazi yanyebembera kandi kanu wahabura nojya ngo hariho ikindi ikiri gukorwa umwaka gwe 2013 yanta omwirwaro eria hakweito eria rambira natandika gukora naryo omuhumuriza nk'ecyo kureberaho cy'abarwere basirimu waba kansara nabo wabo mpumuriza nabe cyo kureberaho cy'abarwere cy'abanta bakuturana kaguku basirimu konga kuza kuntorana bakayiha bujurizi bwawe ubujurizi nubo bwaretere bantorana nabajyanta bantu mwenye ukantashomire ngo noguma nohereza ubujurizi nuko cyabere hati nyondi cyo kureberaho cy'abanta bakuturana kakoko kasirimu ahabo kubahabura ahabo kubagumya ubuzima nanyenyenka kandi ko kuza kuhabura abantu tokubanza ukehabura munonga nyowe hanga kaba umuhumuriza wanje namwe kunaje kuza kutandike mbazi nyowe nagambira wabe naza kumpumuriza nabanza namuho bujurizi yanjye atatishe binani nyenda kugambira kandi wangambira atatu ngugende umwesho yenzere ngo umpumurize ngarga bushambanira ngo kuteganisa amagara go muntu ukateganisa kakoko kakongera tinyine bitekate kubikunda aza hacyo antri ntekateka ranga hati tinyine maru mwene ekinde kiri kuza kunteganisa niki tindi kwetinana nabantu nimbagambira kunyina kakoko kasirimbi atungweshati anti iwe mpembazi natandikira nyombweno kuba kunahera ubujurizi okuturana kakoko kasirimu banyita hairwaro bakwita hairwaro
ataha irwaro ninkora nkapiye keta omuntu w'amaani kandi obwo abw'embabazi abw'embabazi amina so mbwenu kinanyenda kubuzaho ekindi abaana bawe abo wabareeberera ota babaho bata bashoma bata abaana ogwo wa Bushenyi akagumayo nambwenu okwezi oku ebiro 6 akajwara diguri akashomera Kyambogo nibwarigire kujwara first born wawe second born kandi ori okubanza akafa bambe sorry mbwenu kandi kunuya ogwo wishe yafire omusirikare ahereze siniya mukaga bambe kama nayo bari kubarinda okushakiza omuto hatagira omusini ya kabiri omukobwa nashomesa bwishe n'owundi kutura nawe n'ogwo wishe yafire mukama kubasiisa omu bwire obwona kandi wagumizamu n'obuhurira ekigambo kya Ruhanga n'ogumya abantu nk'aba ariki nanyenda kubuuza heera aha hariho abantu baingi abeetamirwe hariho abakazi bato munonga nabo bashangire baine endwara nk'egi arikureeba ngu takubaasa kugumisiriza obuhabuzi bwawe nibukuru munonga bw'okuba n'omuhabura nangwa n'omunyeto guri oku omwana w'omwishiki ori oku habwokuba kubanongambira ko nanimbara emyaka ndeeba obu otwariramu obwire obu eminyeto bwa hati kandi kyo kirengire iraro niringi munonga abaana b'abaishiki nibabaihwa ekyabaho esente zikaba abashaija bazigira haza purani zoona amaisho bagateera abaana bato nk'abo obuhabuzi bwawe nibukuru hati ekyokubanza ekintu kukirikuba kyabaireho nooba otakiine k'okukigira konka k'orikuheza kumanya toshemereire kuguma kandi ori nk'otarikumanya hati kwemanya ngu oine endwara kandi okagira oti nyowe kampunami kandi obu orikunama yo tehunami yo neegumizamu neeyongera kandi okwerikweyongera nikwo orikwenda kureebwa nangwa n'abotarikwenda ngu bakureebe eriyo neeteganisa n'amagara gaawe kansho okwenda ngu abantu bakureebe hati okweyongera noija kushanga noorwara buri dakiika nk'okwo kunaaba entuura ziri nka 10 ezinahikize konka k'orikuza kare aha mubazi waaba otesherekire wamanya kare amagara gaawe wamanya amagara gaawe emibazi waanogimiragye waaba otarikosha ohikye emyaka mingi ahabwokuba hati nyowe kunkuza kubara ogwo mwaka gwa 24 nintandikira obu naataaha omunju tiine kumanya obu yankwata konka nintandikira aha mwaka ogw'2000 ataaho neeba etari emyaka 24 nari 23 mbwenu nooza omu gwa 24 mbwenu shati omuntu wazaara omwana okareeba amuhikye emyaka 24 nooba otahangaire munonga ziba ziri embabazi ziba zitari mbabazi konka k'orikwemanya nikikuru ahabwokuba k'orikumiragye emibazi oguma origi k'orikuba otesherekire nambwenu nyowe n'omu motoka ngyenda nimpa obujulizi ngyenda ningamba hati nyowe kumba nimbagambira naaba ndi omuri takisi ningyenda mbagira nti nyowe siriimu nintuura tindi murwaire wa siriimu kureka nintuura n'akakooko ka siriimu ntahabwokuba kunogira ngu omuntu orwaire aba ari omu irwaro konka obwo orikugyenda naaba atari murwaire kureka naatuura n'akakooko mbwenu nikiba kiri kikuru munonga baturikiize ogu n'omuntu ngire ngu okiinemu obukogo bwa hati nagambira emyaka 23 nagambira Ruhanga ebyabase kuba namukorera nagambira ngu akatuura hati akemanyire konka kuyayimanya yayerinda kandi tiyarwaza nangwa n'abandi kandi ekindi yazambaza yakuratira obuhabuzi bw'abashaho nikyo
no kujura ebigambo byawe kandi nkozirwe nawe notegwa kujura ebigambo byabo kuba nakumanya gye munonga kandi turebe mu dakiika nkye munonga nakwakirweshe mujogi nasiima Ruhanga kunyakira amazina ntanagagambira kanisa Jogi ndi mu kanisa ya Jambira kumurika kandi buriisa musawo diko no wacyakabunga uburemerezo bwana sakore nasiima Ruhanga kubiza mu studio mu ndashendekereza wishema inigi kumushendekereza no kuzunwa nawe kandi no munyabuzare akuyatuma imyanya ze munonga no amari munanye ndi wishengaze nuko mbanduza mu kuzunwa namwe bemberaho nuko nawe yankura atayikiriza Ruhanga nuko mu mwaka wa 2020 kwezi kwa musanzu 2023 tukaba ari izuba ry'urwakana nanye nkaba ndi umusisi nkaba nywira amarimo mengi munonga gampingwire nahwera amagufa nabuzira ubwenge ntakindura mbazo nakutumba kandi kacupa natetemere amayisho garizire ukunganywa amarwa niko gagampemura ngatanaka kikatwara imyaka mingi amarwa ngo takagamanyira kuko gatera taganywire kajaganywa nabo y'umushaija ibintu ganteganiza munonga gakoze sifaga rubingi unka simemba bazarhanga kanazundwe nakira nakunda kurokoka nakunda kurokoka nakira kimwe nakibeke tukibikibona nakira bwa maraya nakira nabo murokori we nasima Ruhanga munonga okwijaha mu studio munyo nubona atandika kugambira mu tinkagambiraga mu studio ndijo yona no murundo rwagwo kubanza no murundo rwanjye rwo kubanza amasimo kuri kana yabazarhanga nacyo nakitakurokoka kutakurokoka hatinkugiriho no abo kuba nyutishumbire ngushumire iyo mbabazarhanga nizo zandetaha inkakiribi akira mu maraya akira marwa nakira ubushambani cyo kweta ubushambani nanye ndi umurwazi wa sirimu karwara sirimu nanye karwara sirimu ukasima Ruhanga ati nyine ubundi agisize kana yekebeze kana shanga ndwire nashanga najyatura nagira ubusinge abo kubana abana banje nuko batakamzire mbazi bagimpa umucyara ngambera twotamira mbazi yawe mbwe ntingu gishereka abo kuba kushereka niko washerekere inyamishwa bakamye ngo washereka inyamishwa nekuri ko kushereka ndwara wakitinera nekwita mwini ndenye namagara marungi nidente neshonga yona njyatura nanye ngenda ningigambo mbantu mu makanisa yitwateranda muzamishani mwini simo kurokoka ukukira munonga niko kutureta na hatu waheze myaka ingahe urwira wishemo yemanyire nkakwa 2024 namuhona namayisi wishemo bakayagira irwaro yakebera umucyara wanje ejo nemyaka mwenda yashanga rwiri yanye tatujo kakebeza ningi kandi gikukebeza umukazi wanje akashangwa firi akafumwa akagwe 2012 mucyaro ubwo namutunga mu mwaka wa 2013 kwezi kwa mushanga nakebeza nawe twaraga muturire gambwe nkizire kiya twazara umwana wo kubanza kiyaza irwaro kuza kumukebeza bashanga rwiri inidi ntamanye isize nanye kakebeza nkashanga ndwiri konka kashangwa n'ikirize Ruhanga nkaguma ningigamba nkaguma ningyatura utakwetina nanye naza hambazi nindeba nyina amagara marungi nindeba ntayinishonga yona Ruhanga kurinzire Ruhanga ndinzire abo mbabazaranga no mucyaro ubwo twashite abana bashatu babayishiki
konka nisima rihanga nabo bere banje kuba kubakebera taino ruwaire nisima Yesu mbwenu abo enshonga y'obwire obundi abantu abariyo kwaheru ori omuzaire kandi nk'oku watugambira ukayeshanga oine endwara egi obuhabuzi bwawe nohabura abaana nohabura abantu bakuru n'ogwo weena otuhurikiize ekinkwabura abaana ninga abantu bakuru ekibi kya siriimu siriimu yonka nereeta omu kibi ky'obushambazi twine ahandi ho wakugibugana mbwenu obuhabuzi bwangye babaasa kunkiriza Ruhanga yabagambiramu nimpereza obuhabuzi bw'okwikiriza Ruhanga ahabw'okuba nigwo mukingo ogurikukingira endwara ya siriimu tinka ezi z'omushwija tinka endwara ezindi endwara ya siriimu nereetwa ahantu hamwe n'omu bushambazi mbwenu nk'abaana baitu kubakwerinda obushambazi bari omu mashomero bari omu minyeeto bayerinda wakuba takajungu yikiriza Ruhanga ningira ngu na siriimu ekahwaho ahabw'okuba neeba etakiine weekukwata tekukwata nyamaishwa nekwata abantu kandi bagiire omu bushambazi mbwenu oweshemwe maybe aho woine kuwatsikayo kakye omu dakiika emwe oweshemwe gyoki kagambe kakariyo okwamuheru ninja kuherezaho akanya nosiibura abantu akinkugamba kakariyo nanye nkasiimuka omu mwaka ogwo gw'2023 okwezi kw'ikumi nanye nasiimuka ndi omurokore w'omusingi nayebaza Ruhanga okwija aha kandi n'okutwakira n'okutuheereza omwanya ogwo tukagambiraho obujulizi mukama siimwe munonga oweshemwe George omuzindaaro ogwo gwonsikize oweshemwe Caleb ogumpeere oweshemwe Roda nawe ataramitseho yataramukizeho konka agire kakye aku yatugambiraho nawe ajurire ebigambo by'oweshemwe Imidi kandi maybe naruhanga eki yataha mutima gwe nakwakira asiimwe Yesu Roda magezi nigo mazina ningaruka kwegamba nigo mbonereza abaana osankore nina omushaija omwe n'abaana 5 ahabw'embabazi nanye ninyebaza Ruhanga okundi omurundi aha bwarinda okwetwa tukamushendekyereza baitu Ruhanga akatuheeraho omugisha ogwo nanye tinkazaga mu rediyo egi niyo y'okubanza nabwe nanyine n'obwoba kandi yaruvayivu ekimwanshemereza nimugikwata kandi mugihurira mbwenu nikirungi munonga kutayayisa abantu abarikukunda rediyo yaabo Ruhanga asiimwe Yesu ogwo akaba omurwaire wa siriimu yagigamba aza yatureetera okutiimuka ebi nyowe nkaba mutangira okujunwa orugendo rw'okubanza nkajunwa nka 2027 nkaba nzaire izihara rya kashatu konka nanye nkaba nyine ekiraro kandi n'amarara maingi okutensi ninyiritsya naye ndenda kungwata sitani nagira toora omuntu okwija kubaasa kujunwa nimbeha Ruhanga ngu ninjunwa amezi ninjunwa omwaka ninkora ebi ninshambana n'obu Ruhanga yandindire siriimu konka zikaba embabazi mbwenu kwija 2016 obu nagaruka omu magara kaba kuri okwezi kwa 11/2022 Yesu yikiriza kugaruka kunsyamura omu maisho ge nyetesize ebi by'omurokore otakirikubaiha otarikwiba bashaija b'abakazi omwaka ogu gw'2015 obu nagwera kimwe nkakora ebi n'omushaija nakora ebi by'okushambana ninyeta omurokore nagabwa nyinenda sitaani yangira tiyabaro n'ey'omushaija ogu mbwenu tokaitaga muntu hati korazaara omwana ogu yija atari wa taata hati iwe omwite akaba mbuuza sitaani ndi okw'omushengye muzaire ntakahikire aha kuzaara kunaabire nyinenda natuma omushaija w'omurutookye omubazi gw'obutwa yandeetera obutwa obu barikweta karo nabushemba nabuta omunshaho napakinga naaza kuzaara mbwenu kunahikireyo Ruhanga yashereka obutwa kunabeire ndeeba omwana ngira nti n'owuuha
hanga yandinda kwita omwana yagira tota kizire mwana oyite nakyo hanga yakindinda kuhisa obyangarira omu mbabazi omu maisho ge nikyo kirikundeta n'abaishemo bakantamu obwesige indi ndibaruga kumweta akanterera esimu ati ijo nshagare tushendekyereze mbwenu ninyebaza embabazi Ruhanga ahabw'okunju n'obutafa n'obutaita muntu kandi akagaruka kansasira n'omwana atarabaire kizarwa mbwenu nanye naza kuheza omwaka gwa mushanju ntaine ndiijo omushaija wahangahari nyeteisize ebi ndi omurekore w'omusingi na taata niwe yamporesa rw'okwija na ididi ninyebaza embabazi Ruhanga. Amina. Mukama simwe munonga kandi hariho akatsigarayo tugenzere turi abarokore yes kandi nitwetwa abato n'ubwo emitwe yarahukire kwera nabo nkashanga nkagira obukabiizooba rumwe sitaani yange tubishinurira kugenda otyo toine kanta mu mutwe n'ezimvu nagenda nindura mbwenu nyebaza abaishemu abo abunaija nabo nkaba tunabagira ngu nkanye n'iraro ringi nkanyeteiso oshusho tubirikwija kubabi nyeteiso oshusho tubirikwija kubabi sitaani akabangira tubitiiwe ryajunwa nk'abandi abooreba mbwenu hanga akantereza yanta omuhanda nayeteiso obukaba bwakanta bwahwaho ningenda n'omutwe gwange gurikwera nk'okumukundeeba ogwemera nk'okuguri ntakiine kinkutiina nahabwekyo twasiima Ruhanga n'okushemererwa kuhango twayebaza Ruhanga munonga embabazi Ruhanga nizeebare. Amina. N'omureebereza nayebare munonga okubareeta twasiimira n'omureebereza ogu mbwenu nkaitwe niitwe abaishemu Bishop Sheldon kunkuhikaho kyenda kunduza kuba turi aho ngu inidi omukaitwe eyowa tata ngu bamweta ko obujuzi yagenda n'omuhara obunaku obukuru tutakunyurira n'abashaija kuri tutangaine nitwebaza embabazi Ruhanga ahabw'omureebereza okuteekateekaho abantu b'ahansi ngu baze ko obujuruzi omu radio y'abaishemu nayebaza Ruhanga munonga kumara muhike mu twebarize nahatariho akurira radio egiitwe nitugikunda kandi tugikwata tusiime okurokoka. Amina. Ebare munonga kandi ninkwamiza ngu omureeberezi weitu egi ni programu yetakubaasa kurugaho hariho akuriire kandi ntumusiima munonga okubaransinga amareeberezi goona nakigambire abantu abo twanzitandika ntaabati b'obureeberezi bwa nkore abantu aba twatahise erizomba rw'omureeberezi bwa North Ankore nyosire nintahisa abo obureeberezi bwa North West Ankore muri Ibanda munywani wanje Dubai akaruga recently kandi akaine omukoro gw'okusiima bambe aba South Ankore weshemwe Right Reverend Nathan Ahimbisibwe West Ankore weshemwe Right Reverend Johnson twine omujuni n'ebindi bucweka nobo hakuba ryantonde noko mumeisho ga ryantonde taratayaiseho abantu weshemwe karepu n'abamanya mbwenu ntubaransinga amareeberezi goona oncyoreka ngu goona gari aha kandi simbiraho Ruhanga mbwenu banyuma y'ekyeshongoro eki ninza garuka omu dakiika 2 ninyakira amasimu ninshomaho messages abantu abona bari aha nibenda kuherezaho obutumwa bwabo bwa muheru omu maisho nibenda kusiima barateera esimu n'okugarukamu maybe eki barababuuze naweshemwe kare bari aha nawe ntwija kumuherezayo akanya oko ahabw'okuba ninshonga bwingi turi aha programu n'orugyendo rw'amagara. Bueno, radio yo no koko. Omwene noja kowasha yo tatu mwene kinakisigaye ubonga radio mbwenu numujembera koko tubire kimuragikore konke kirungi iwe tajangwe ebingi wabugamba ahera noja kora abantu bakutera amasumu natwe bariyomba gatera ngagaha n'abandi baroho bavurire mbeja kubaterera mwashora amasumu aganyu ejo radio nehoro munonga
kandi na n'ugundi umwanya ntugwija kubaranganije kutaho ugundi bayagutaho karandinte banumpura sana kuri microphone ya tu kwanza then microphone eri because these ones were down. One of her already. Revival Radio cyenda n'eshatu katonyeza ibiri amagara umbwijere aweshe Julius headmaster bwakigaragara senior secondary school message nagireba kandi humura nija kugaraka mu anshira rwandende ndamkiza umwami wawe na family yona na nabaramukizaha yagira to weshe indi nayibara ubujuruzi nagira ati nayibare kwiyemera yanakusima weshe mogu ni vice president abo mothers union nabo burebirezi bwito bwankore mbamwito weshe mushara rwan trend wabo no kurubaya musaba diko no bwa rwanzinga udaramutse venerable canon Danson tumwebaze saba diko ni bari kuba ino kuna Revival Radio. Hello. Oishe. Hello. Nakwachira. Wakiwaje? Ndiaho ningamba no hakando watera nkaye. Yogamba na Jennifer mukume na kimaranga muri cyaro. Ugati boro biki Jennifer mukume. Cyaro bure woda Jennifer boro biyaza no mukizo amutiro bwire. Otyo. Wena kimaranga habwese ngane kusakire yagize kandi amwikiriza yera gatambara kena hanga. Gatso nanga kandi mena hinsuza. Yabare Revival Radio. Owishemwe mukama kimwe. Asima Yesu ningamano wakandi watera nkaye. Kandi ogono wishemwe nikora magesi abajya katino shema. Bueno nyenda kutara umugisha bwo kusima ruhanga aho wishemwe murundi munonga aho kwiruka ekibi cyo bushambani aho kubekiri cyo bushambani ni pita bueno norebe mbabazaranga okuzapo kozite akazengo ko yona ayona n'ikindi also ni kushanga orumuno bushaza abazire bawe oga noreba uyakire bwa nyuma ikibi cyamutera yasonga esi yamutera kandi abantu benshi kira kubiyangu esi netera konke terho ahabwe ikibi cyo muntu noreba kikamanaga gihina konko nakukubashye mukama yameshura nkuko yayishurire ba marika akamugambira azorisha kuzara umwana wo mwojo nawo kunuko yameshe nabwo nubishye amaraka gar kuzara hanga agar kweshurura yahaye okwijwe kibi akaketisha kandi akagira kimwe mu bushambani inte kwanza hata no kumureba ekitengo cya Bishop Wade Shelton kuza kwika kwetekangu oikaha radio ye noreba ngo nabakushije mbere kandi areba mnonyera
Bueno, pues cuya gente kuzunwa kuya nyera hati ya mfuna kichocho cyo kwisana already. Kama mayari zo kuchisa kana kuduka mwashi norwe oishe mwenye kora semagesi yawa itakajindo. Revival Radio ndio sebo ningambano wakando waterankahi andru twakwakira Mnonga nitwendeza omwaka mulungi munonga ntwija kushemererwa munonga twatungamu abantu bakujurira obujulizi obu kandi abaikiriza Yesu Kristo kuba omujuni w'amagara gaabo hariyo ko abantu abari aheeru nayenda ngu arabeho mbwenu ntibashemererwa munonga habwokuba egi puroguramu eriho kwenda ngu egire eki yahindura amagara g'abantu abatakeikiriza Yesu Kristo kuba omujuni w'amagara gaabo bamwikirize kandi abantu aba baba bari aheeru mbwenu twamutunga ogwo ntimushemererwa kimwe munonga habwokuba okusiima ni bingi nanye ndiyo ninsiima konka omwe ntibantwenda. Hello ntagamba niwasebo Rwampara. Okay. Yes. Bamuhoro w'ishemene. Munonga. Amen. Hello. Revival Radio. Nasibaje wasibota. Yes, ningamba noha kandi waterankahi. Wanje? Yes. Go. Okay. Okay. Aweshemwe Dr. Magezi Joseph ubwo nakorera iby'amagara hanze y'ubureberezi bwankore and assistant health coordinator w'ubureberezi bwito bwankore iyo bari kubayi anasima programu kandi nagira ati programu njeju inidi nayo bari okujunwa najya happening ya utaramuzize abantu abakashozi kaita karaharo St James mwe bari kubayi no konda Revival Radio Ticha Cross kangaiga ukurugoko mu rubushenyi yabariko bayonewe kandi nasima ubujurizi Bonita Nakaiwa ariyaho murombarra nawe ahurikize program eji kandi bari kugikunda nasima ubujurizi nagira ati mwendeze burungi Boris and Barbara kare ndamukize dad na mami bari kunda Revival Radio nas atwatse adias ogunomushaho omuzarisa okurugari kino nehere senta yakana nawe nasima obujurizi aryaha katwakire abandi. Hello Dereje se burirota ngomba kwetoha awachigara mashima kabohe. Okay.
Okay. Hello? Revival Radio. Ndia aho bambe wasibota. Huh? Wasibaje. Mbakwetu hakandi waterera nkahi. Aha Rwampara. Okay. Wabura. Ebare bunonga. Revival Radio. Sebo ntagamba no hakandi waterera nkahi. Kankuriro wishemwe. Stagata shema. Okay. Ebare. Revival Radio. Asimu Yesu tugamba no kandi waterera nkahi. Umurubuheju. Twakwakira wabuheju. Wabura. Betinde. Munonga. Hello. Asimu Yesu seburiyo hakandi waterera. Umenye isinjiro twakwakira. Hello. Banje weshema. Ada doa watere two. Hello. Okay. Ebare. Revival Radio. Aweshema twakwakira. Okay, Revival Radio cyendanesha tukatonyeza ibiri amagara ombwijiri ninja kwereza y'umugisho ku abantu bakinka bashatu twantendera messages ziriyaha kandi abantu aba bazitsinduka mbwe no ziriya tuni kushuma tukuza kurata abisumbunka isumu twabatunga tuje kubatunga yabandi konkatshome messages zezi ubwo nagira tanasima munonga obujuruzi boshemwe inidi kutatira amazina bambe wishimwe bakwetoha na izina ryabura kandi izina n'urukuru munonga nahiwarga ashaba babra nargaho mukiyanja mbarra yagira ati yanasima nawe obujuruzi okay ari nkahi ubwo nasima obujuruzi kandi yananyende z'umwaka mushya yebare ubwo nargambarra mbamwita Edwin yanasima obujuruzi nawe ubwo nagira tumukama simwe isegiye kikanje tegereza yabo obujuruzi bweshemwe ubwo mazima nayebare okwebembeza rahanga okay nagira tume God bless you okay mbamwita Medadi okuruga Kibega yebare kuruga Kibega cyasanga n'intekateka twijukire kizoba rwentoha nawe yanasima obujuruzi ubwo nagira praise God okay urugendo rw'amagara ebiyesa akora ndabitangaza buri umwe amwekwatse okay nibamwita mwebesa mwine ekishunju yebare munonga mwebesa yebare munonga obujuruzi obwo nimbendeza omwaka musya murungi ndrona akoruga kasana biriri sinjiro okay nabwo nagira ngo mbamwetoha nyihangane Ivan kuruga Mutara Mitoma yebare munonga owa Mitoma
okay turiyo ntoronda izindi messages hano ngo nagira ati nimbembeza umwaka mushya katirebe wese hello asimu Yesu twakwakira asimu Yesu twakwakira okay network yawe yakwangira hello Mnonga ntukwendeza nini watera chendeza radio yawe shemwe abo ku bantu batakuraje kunuya kandi umwe matono banogata tku baturwaza matumuntu hello ndi aho sebo ryoha kandi watera nkai wamhura inidi yego yebari hello Revival Radio asibaje bamwe yabare kusima sebo uryoha kandi watera nkai wangarama ngarame yisinjiro twakwakira sebo okay nini wento kwendeza bambi utaramkize saba diko no wishe mu janare ma apolo tweteyise umurangarama hello Revival Radio asimu Yesu wishe muri yo kandi watera nkahe aha twakwakira Bridget twakwakira okay amina newe umwaka murungi bambe kandi bitaramukiza abantu boko hariho message turiyo ntagaruka mu studio abantu babakendera hariho message yegenegira ngo rahanga asimwe mnonga b'ubujurizi uburungi bwoshe mu inidi bamwita Ruthi okurga nkahi okay mutama cyacho Uganda tanajimanye kana se byo konkaye bari kubayo Andrew muhumuza nargaci garama umurisinjiro nawe yanasimo ubujurizi ubwo narganya kayo parishi ahambara nawe yanasimo ubujurizi aha umuburuzi mugabe Ronald kurga umusabadi ko no bwanumba aha rugarura yobare kubayi nawe yanasimo ubujurizi abantu bashatendere hello twakwakira asibaje nyabona ingamba no kandi watera nkahi kurga nkahi wizwera twakwakira I send gratitude to Mr. Amusiga College, my brother. Hey. Ariya kurire. Kategereza abana kurgabuza ubwera bona kabarita hariya ishomero rye. Amina. Utaramukiza abantu boko bwizubwera mwebere kubayo. Aha. Second last quarter uriyo wa kabra muhiro twakwakira. Yore kusema sebo. Richard kurgankai. Mimi na kashare. Aha kashara aha. Aho kashara umusaba dikono bwanu. Twakwakira.
ashinguzi baba chazwi rotary ya programu yebare munonga. Okay, hati kampere z'umugisha abantu babiri abakurikiriza Yesu Kristo kuba umujuna w'amagara gabo tusire ntubatungaha mbwe ntogambanye byarahanga twanzitaho umwaka rangana baza kuri byo kutangaza tunje abantu babiri omwe babiri mbwe ntabashemerwa munonga n'abahereza platform n'abahereza umwanya konko bundi nebere jamu mbwe nakatowe kwatse cya jamu konkato guno mugisha gwanyu babiri abakubaza kubabekereza Yesu Kristo kuba umujuna w'amagara gabo abo kuba iki program iriho ahabwe inshunga ejo. Hello utagambira kujuma soma hata zitandika kuchendera twakwakira nyabu Judith wajunwa erizoba utiho tugambire twakushemeru mukama simwe tugambire wajunwa tujurzo bwakwataho mukama simwe wamusima tugambire byo burumu byo kujayana kwensi ubundi bwayitesa abantu bamanya otina munonga bwa nyuma yo kurura ubujurizi mukamasimba tugarukiremo amazina gawe ko mujuni Judefi. Okay, kurgankahi okay Judisi mukama naye barokujuna kandi bwene ntukushaba ngo yinshakare nikizakuba kiri kibanza bwene ugende aha kanisa yawe urebe umburuzo wawe naro mwahure urakwangwire we no urabanze kwika umugambiro tinjundu kandi mpuriro bujuru za revival batenekereza Yesu Kristo kuba umujuna w'amagara ganje naija kushabira kandi naija koreka umuhanda gw'abarokore batora nkiba kiri kikuru munonga ko kandi tonka revival radio twakushemerwa twagoba nomanya abantu aba baragahare abantu abakwijaranga kabakoramo umurimo tukatunga umuntu yarabahambeho yayaturraja taino mujemera taino mutayiramu nugatayine Yesu akora n'imbabazi mukama simwe munonga tokamanya katirebe yo ondiro revival radio mwesije kandi wano okay yabare munonga okay twakire yo omwe wenkatere yes please twakwakira sebo mbakwetoha kandwana ho wajunwa kigambe cyo kishoze wanje kigali cyo muterete cyura mukama simo wajunwa wekiriza Yesu Kristo kuba umujuna w'amagara gawe nkurire mazima sebo na revival radio otyo Ebrabra na bana otyo
natanu taramanyire ajyaho ibyaho sima mukama ibyatworire koyakateka n'ukiyeta yatihayo kandi hati ahingambe yesa mwine n'ahantari ajyaho nareba nagira nasima mukama kana byo mukazuberi abatezi besu mwaba ibare mnonga mutwikirize temberera aha bo kuba abantu bona twabatunga aha bo wiri ninyenda kubahamiza timwe y'inyinaha ngo twagobitwe twagobire kare bo twatungoshe mu Judas ko mujune ukorwa mu rwizi wera your sister the sister wa headmaster bwariya okay mukama simwe mnonga twagoba kandi n'abandi batatunga mugisha bambi eji radio jam nebere nyingi ukuza kurabaho nambwe no buhako bwoko owanyu nabo mbabaro bambenda kurabaho konkani kiba kigumire konkani sima abona bateresumo abatamubwire bwanyu bwabo bakatsindika messages mukama kibahero mugisha kandi ubundi utashoma ka message naro utayakira utatugirira ikintu gabanga ukareba umuka twari ikintu gacawe ukambuka nacyo umwaka rero kataho umusiya nacyo mugishe cyo wizana ukitwara itaro kiba kitari kirungi mnonga ugira kusasira oyambuke umwaka ugu no kusasira oyebembeze rukundo no kwatanisa nibyo binkwendeza umwaka ugu ugwe2024 kanga aricyo mu studios hati ntandikira inkaye nanyenda ngo weshemwe indidabe abo wakabira muhiro mbwenu kanga aricyo wa roda usima abantu aba batereso nebugambo byawo byamuhiro intanda yo kubakomera uramutse abantu bawe tizo wa George tizo wa ineditere cyana kare kama simwe Yesu sima baterese n'abatabaho bwiri bwabo kuturra emba basikuza radio hakagira batera amasimu bakavuga munonga wentwaye bazahanga hawabo bavurra kukira munonga twasimira umwana ubwo wajunwa Josephine mwene tukaba ntitira kunkarhanga katshemtse atwato mukono reba twahika hakubujurizi munonga twaye bazahanga hawewe twasimarhanga hawo twakira gima twashanga mu studio mu nyongera kusimarhanga woshe muferebu okufayo nawakijakaga hakatufika mbabazarhanga mzebari bambi ningambira abantu twaza kutaha umwaka musya kira mnonga borobere hanga habereho abafumu habereho abaraguzi habereho abakubiha abantu bwene mitima y'abantu erigiye yuko tayinekiriyo kureka hari kutwekereza kuhangu bwene umwaka wo kutwaza kutandika kuturi kubura yeshahange hanga yongere kutemutumira ukorobere izinari kandi twatanise turyo mukwangana sima hanga hawo umureberezi wa ngore Bishop Sheldon Mwesigwa twamwebariza hanga kuramaraga gitugaho ntugamba nedobe hanga yigiriza narabata message y'umwaka twebaza hanga kutaho akashashire sente zinetu tukagire twagambira abagenzi bitu kandi mwaba abantu bamuhera kwendera ugo mwaka ko twaberetse rwabo abamaru abasiza abashambani uka Yesu akatuyihaye stende karungi kone we twamwebariza nawo umwaka ugwe hanga yongere kumuheri arkwenda ka Bishop wa ngore kandi twayebaza hanga habo itabaka baturire hariho ubuzima ekitaka huriraga nayo kitakarebaga niyo n'abasomo radio mbatina nokutera ko kutina kongaranga simu aha wembabazi nakusimira inidi icyo nicyo kwerekana nacyo akuteresa umukagera kutushendekereza mu radio ndembabaza hanga ndukundo yo kurokoka umuntu kuba ari umukasho ayino mwana nayo to mu rugo nawe Yesu akabajuna akaba mukuru wawe tukagenda urugendo rumwe tutarukuriyana tutayine turukusherekana ito turiyashwite mwe tuyibajyaye mwe zitegisho cyakasente tukagera hanga tutwara twungana
twebaza abarokore bakora batugurira ngira bo witu hanga yongere kubatera amagara wawe Jogi abagenzi bawo mu rugo umukozi n'imbabaza hanga mbazaranga nizibari busuma araho abantu abo wano ugiro taba kambe ndizo mwaka musya bagomere batsindika za message anabishe mwaba kabura abantu batera mbenu kama barabije umwaka nabunda atagambire bazigambire mwenda n'abanyanyozi embabaza hanga stambutse umwaka abo kuba nembabazi mbenu tonitoba bagenzi bitu bari hatanda marwaro gijire bamwe tubakumanya bwenge abamwe kwingana ito batwirwe kugaranga ito nterengu yaza kutwambutse mwaka bona abakutumanya narabaturra tubendeza umwaka musya gusinge kandi gukundana hanga simba ranga nayo bari mnonga oweshemwe loda magezi kandi ukurgana we umurisa warambira kandi ubwa munyana wanje Reverend era ndiciri n'umucyara wawe kandi mukama nayo barakubarinda kumara ataye mu ndamukize my good friend tuzewa oweshemwe George twakwakira abantu abavura batera amasomo abatsinduka messages nibo benji n'abataraba nibo benji okubasima kwawo nikikuru munonga n'ubutumwa bwabo amahero rero karamutse abantu ba nakwakira nasima ntanga ubundi Burundi bazarhanga babaturikiza baturira nasima ntanga batera amasomo batsinduka message nasima ntanga munonga abo mugishogo kuturira twahirwa usi yatugeje imbabazi twagira ubujuzi bw'itu agira waje bakikeza ntanga munonga akarugombe biyensi twayabaza ntanga munonga icyizo birito umurudi mu twagoba abo kuba twagira uranga twajubayo ahabo ubujuzi bw'ishe muyinidi twasime mbabaza ntanga munonga insima ntanga habona ijana bo ahabo kujuna yazitari mbabaza ntanga twakubairito abamwe tubashomire abamwe bayina abasheja babategeka konka abo kumango umuhanda guba kutora no gwatanga n'uwi n'umusheja yamwikiriza ngo agende nito bene nyabazaranga abo kurokoka yo barayo kwesimisa icyo kikuru munonga okwijaha tumagara gaitu tubwenge bwitu yemba bazaranga kayini dota yine musheja kayini domukazi takubere bishop na mweta kuzo mu stadium kwera mu bujurizi already nemba bazaranga no kwikiriza hanga munwana ugira ngo ikitaraba raganse ninga tanda itaraba komere twasima hanga habwa izoberi y'ibirabiri ashatu na kimwe nturira kutaho umwaka umusya yona nimbende zo kwikiriza hanga bakakirebi kwikiriza hanga ikigambo cyaranga nicyo bwenge utabwine kweze samisha gatakweza kigarura umutima munda irho ry'ubushamba ndikira irho ry'ubushuma ndikira irho ry'amarwa ndikira namwe n'ibyange kakira kuba bagamba amarwa ngenda nipfere ikikonda mbwe ntinkigirira abishe tinkirara hinta kumanya kandi bibyo nakabanda arahinta kumanya kabanyimukanye n'uburiro bwenga gakabagampe murana n'abagambire nyine mukamwana wanjye tinkora na webi insime mbabazara nimbende zo kurokoka abaturire n'abatera amasomo baryo mu mwaka wo gwenyuma bazumuse bikirize ranga